ia. Ia e whakateke leo le mua soi fua munia e leo sunga mkila. Ia maro whaitua. Ka ro whai o ua pa o mai lau. Ia o ma leo lo whai nimi o whanau. E mātou te tau. Ia i o mua pere angango le ali. E ui ako ina lolo wafa mtalanga i nase o mtulanga o Yesia tali. Ia, ai tātou whamanuhi e lea tua, e mana o na alof tu noa, ia ngona mana la lea, e nat sila fia me uma, ta hauwhi fo, e leo lilo i lea tua lo o lua maputi ngai, ona o le nase, ia mwhawhita hauli, ia mpopo ngā uo o shuru halo, nei aso manea fiafi, ia, se singa le asia matu o tol bou ia a tatu papenau tatu tu fatasi lumo le ali nei fiafi la fasin tatu lot ia tatu tatu ai la le o salam mo salam los fu matas o le la faita o tu Fasanga e o matai moa, e o mai e lof so soani. O lof so soani e mai le li lea, o le na whaia le langi, a toa ma le lalo langi. E le tui nao i ma pema lo vai, o lo leo, e le tui moe la vai. Whauta, o le leo i a Israelu, e le tui moe, e le moe la. O le ali, o lo Paulo lea, o le ali o lo malosi lea, o lo leo ia, lo tu tau e le teia o e la, po le masina i po. E leo le ali ia te o e ai mea leanga o malama. E leo le ali i lo nganga. E leo le ali ia te o e lo fafo, o lo fane. Mata nei lawa e o il whawa. Lea tu ai. O lo file mu, o lo mana lawea. Mātou te la mona ile ma whanwhana i nao e wheta lai mai. Ma o mai alo file mu i mātou. Mātou te tano. Ia iai lea ngāno na o fio. Ia mkila mto rua mas whanau ma inga. No whatapuai. Ono popo ngāo ai. E ala lea i se atari i a bea. Lea tu ai. Saungia i mātou file muma i ati oi. No suafa Iesu. Amen. Ia. Mai nas kako pese na. Sina statu o pese.
Seale la mona va matua e whanau ia au te tau. Ia mua o lua lotu tele. Ia ono sai, ia me whanau e le ali. O le mea mautino, e au le pule a le ali I me whapene. E a fia I o tātou se fuanga, ia me umai tu. Wana nei ana o le ali. E au lana sila e au lona alofa o te tau e sili atu le mamao lona alofa nai o le mawhitiano alo o ua I ai tato I ai fo o matou mai nei aso ia e whamawhanifana ia mori aku alo whaama nei o te loko ia e mes foi si a matou au lotu fofo is neita mo ground ia ka kine mai loa ana o vent tupu ia ai tato tu ia le lona so swani lona mana na vea ia e fa fonga ina le atua tato tata ia maloto ti na o tou aina ia e mese lama ia to lua alofa le atua e manuira pea va ia vea lona iai tu tonu o le pot. Ia e mese tu langa lona o mawhitianga. Le atua manai. Le atua o leola la fio. O mato o atu I ate oe. Le anganga whata wanau luanga le lei. E te sauni ai mea uma. Ai mese o whiti ngāno po ngā mato te talo le ie. Moa pea le mawhanawhana mo le file mua le atali. O a foi whaingatā mo po ngā o I ele msoifu. Le atua e tino le mea e saunia me e whaia. Pule foi lau o fio. Le ngā solonga o soifu mo le ona o tanaka. A le mātou te talo. E iai pea le anganga mawhanawhana o lau o fio. Whatupu le mauti noa. Whatupu le fia ma le lotu teni. E iai le ngango lau fio e taitaina a waonga I manu malolo file mu ia mese o le nganga wha malos e tausi ai lon whaingata mo le pupo ngā manuia foi ta po inga mātua mainga sa ili ngā mātusanga I ati o elo mātua tu alo fonia ina e iai le ngango lau fio e taitaina mo le lotu tele man mawhanawhana siri I o aonga le lei. Mātou te talo mo le nei aso. Le ngata I a veo. Ia au stasi fo I te tono le nei whanmai I a tōro na mia lau sosoana. I iai le ngango lau fio. Whaftai mana o wawenga E ala ia Jesu Keriso. No mātou a li whaonga. E whaia ilo mātou o tana. A mātou o lau whanau le ato tō. Mātou te watu I o luma. E te whamangaloina I mātou I taulanga tele ne sauni e no lama ano Jesu Keriso. Ana koe le mātou te talu. Amen. For the world today, above them there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for
tasimaya o te filemu so senga